Devam etimiz. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام دهرا ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90. Abu Musa haber etti, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, kimde kim gül uraza tutayken bastı. Kimde kim uraza tutayken, aşığız aşkına, biraz kalkırsın öyle, terezinde aşığız. Kimde kim gül uraza tutayken, bu kişiye cehennem, yani kabirde yatkan orna, yani cehennem şulay taraytılaşak. Taraytılaşak, yani kişkine, yani bu kişini kısacak cehennem. Kimne? Kim için? Gül uraza tutkan için. Gül uraza tutkan için. Şuna göre koy bir kişi şak katıp sarığa mümkün. Nişiginde kişi uraza tutkan için ana cehennem taralayacak deyip. Nişiginde ana cehennem tarayacak iyi. Nişiginde ana cehennem tarayacak deyip. Şuna göre hatırlıyorsunuz mu? Bir vakit Peygamberimizin iyine geldi 3 kişi. Hatınından sıradılar. Yani Peygamberimizin amelleri turunda. Peygamberimiz nişik uraza tuta. Peygamberimiz nişik ilene. Peygamberimiz nişik kıyamul leyl tura. Hem alar Peygamberimizin şu amelleri turunda işitkeş alarga bu Peygamberimizin amelleri kişkine şekilde tuyuldu. Şundan sonra bir sette, mina kalsa de min gil uraza tutaşakman dey. Gil uraza tutaşakman dey. İkinci sette, mina kalsa min bir kaşına ilenmeyecekmen dey. Ne için? Gil gıйбadet kılır için. Bir kaşına ilenmeyecekmen dey. Üçüncü sette, mina kalsa min tünlerin yıklamayacakman. Gil namaz okuyacakman dey. Gil namaz okuyacakman dey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 3 kişi turunda işitkeştin. Aytdı, şunda o kişilerini jiyip aytdı. Kim ol dedi, 3 kişi dedi. Min oraza tutaşakman, min ilenmeyecekman, min gül namaz okuyacakman diyen. Kim ol dedi, 3 kişi dedi. Mina kalsa dedi Peygamberimiz, min dedi. Kay vakitte oraza tutam? Kay vakitte oraza tutmayayım dedi. Kay vakitte yıklayayım? Kay vakitte yıklamayayım? Namaz okuyayım? Hem min ilenem dedi. Hem kim benim sünnetimni tilemi? Bu kişi bizden tugul dedi. Hem kim benim sünnetimni tilemi? Bu kişi bizden tugul dedi. Şuna göre gil uraza tutuşuğa cehennem tar bulaşak. Tar bulaşak. Şuna göre bugünkü günde kişiler bit aşkına ayda bunu işleybiz, ayda tigini işleybiz, ayda jidisini utkarabız, ayda kırgını utkarabız, ayda mevlid utkarabız, davay namaz okuyuz, davay zikr namaz okuyuz nindir. Ayda biz mihraj kişisini uzdurabız. Tukta. Sen niye ayda? Birinci soru, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu işledi mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu işledi mi? Yara simine bugün, yara ayda mihraj kişisini uzdurabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu mihraj şu köklere ko'tarildi, ol şu kişini uzdurdu mu? Siyama soru. Peygamberimiz bu kişini nişik uzdurdu? Senin şekilde mi? Yara mine bugün Bismillah mevlid uzdurabız, ayda Peygamberimizin tuğan gününü uzdurabız. Tukta. Abu Bakr, Umar, Peygamberimizin en yakın sahabeleri. Abu Bakr'ın imanını koysan bütün Müslümanların imanını basacak. Men sana soru berem. Kim ko'proq Peygamberini yarata? Sen mi ala Abu Bakr mı? Sen mi ala Abu Bakr mı? Eğer men deb aytasın ekan, bo'ldi, sen Müslüman tugul. Çünkü bütün Müslümanlar, bütün galimler bir sözde kim Peygamberimizni ko'proq yarata? Abu Bakr. Yarar, yaxshi. Abu Bakr Peygamberimizin tuğan gününü uzdurdu mu? Uzdurdu mu? Yok, uzdurmadı. Ömer uzdurdu mu? Yok, uzdurmadı. Ali, Osman uzdurdu mu? Yok, uzdurmadı. Yarar, sen hazır mına jidisin, üçüsün, kırgın uzdurasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en yaratkan kişi kim idi? Ölgen kişilerden. Kim idi? Hadice radıyallahu anha. Peygamberimizin en yaratkan kişisi Müslümanlardan Hadice, onun hatınıydı, öldü Peygamberimiz isen vakitte. Peygamberimiz onun üçüsün, jidisin, kırgın uzdurdu mu? Uzdurdu mu? Özünün bağların, İbrahim öldü, başka bağları öldü. Üçüsün, jidisin, kırgın uzdurdu mu? Peygamberimiz. Elbette Peygamberimizin yaratığı kişiliydi özünün bağlarına. Lakin o, niye sen bunu uzdurasın? Niye sen uzdurasın? Şuna göre tukta. Nindir amel, ayda amel kılabız, ayda bunu işleybiz. Allah tugul bizden İslam dini.
Алай түгел безнең ислам дине. Пәйгамбәрбез эшләдеме? Тукта, син менә сорау бир. Син әйттеләр буны. Әйдә, кардәшем, әйдә, тур әйдә. Зикр намаз укыйбыз, тукта. Яхшы, ярай, кардәшем. Җәзакаллаһу хайран. Шушы миңа гыйбадәткә юл күрсәткәнең өчен. Ләкин минем сиңа бер сораум бар. Кайда язылган Пәйгамбәрбез яиннарның берәр сахабасы шу зикр намазын укыган дип? Кайда язылган? Все, әгәр дә күрсәтәсең икән, мин иң беренче шушы гыйбадәтне кылачакмын, һәм иншаллаһ сиңа да әҗр савап язылачак. Ләкин әгәр дә язылмаган икән, син каян алдың моны? Әм ләкум шурака шараку ләкум дин? Әллә аларның башка Аллаһтан кала иләһләре бармы аларга дин турында өйрәтүче? Шуңа күрә безнең гыйбадәт Пәйгамбәребезнең сөннәте ул күп гамәл кылу түгел. Ул күп гамәл кылу түгел, игътибар итегез. Пәйгамбәребезнең, безнең динебез, исламның асылы ул Аллаһ әмер иткән, ягъни Пәйгамбәребез әмер иткән гамәлләр һәм бу гамәлләрне ничек иттереп кылу? Ничек иттереп? Сифат. Гамәлләрнең сифаты ничек була тиеш? А? Юк. Ничек безнең гамәлләрнең сифаты ничек була тиеш? Как мы должны поклоняться? Как пророк. Менә Пәйгамбәребез ничек шушы Аллаһның әмерен үтәгән, без нәкъ шулай шушы әмерне үтәргә тиешбез. Аңладыгызмы? Бу бик мөһим мәсьәлә. Бу ислам безнең гыйбадәтнең асылы булып тора. Шуңа күрә күп гамәлләргә ашкынырга кирәк түгел. Гамәлләрнең ихлас булуына бар тик Аллаһ ризалыгы өчен. Һәм икенчесе, шушы безнең гамәлләребез нәкъ Пәйгамбәребез ничек үтәгән шулай. Шулай булырга тиеш. Шуңа күрә бүгін берәрсе турып, хәтта 120 намаз укыса да, аның намазының бернинди кыйммәте юк, әгәр шушы намаз безнең Аллаһның әмеренә һәм Пәйгамбәребезнең сөннәтенә туры килмәсә. Аңладыгызмы? Баракаллаһу фикум.